chibai ule voin August ni som pathum sang ni le som ni pakhat zirtop ni ania Myanmar selected football team a goalkeeper Japan rama in khellaya akuzung tang pathum lek chuaka CDM thlopna alantira wanga Myanmar rama ho ve thei talo pisian ang chuan Japan rama ral tlan anga chen phalna adil chu Japan sarkar in pomin adu chen chen thei to don thu le August ni som ni khian nem nge ani don thu Tokyo News atanga hriat ani zirlai shoi tu kumin han thet anman ti thu thang a oma thudik lo ni in ama hi tuna hian mun him lama ommek ti hriat ani pin ulwen township a CDM lut police corporal puti mauthuna abiruk na hmuna aboral ti hriat ania apoi hle mai thani chungin military council sipai sangkhat zale somthum chuang thi to ti in National Unity Government NUG Ministry of Defense thu chu atanga hriat ani Spring Revolution a boral ta pasal tha ku chinmin tuan upui chuan an fapani na tur apai meka tuna tanga ni reiwak lawa anei don ti hriat ani tlong taka anei thei kan bai sei hle mai mu ko mioma veng lina a ruwa surna satawanga leiminin chung ko member pasari chenna in pakhat achila anjinga mi papanga le mai cheno pang pakhat chu chan chu ani in mi pakhat ero an chan chuak man talo ti hriat ani thudang lo ngai thla ila mungyua kanggo kongpuya sipai motor panga tlan lain ra po bom panga puak Sakai region Yinma Pin district Nuaya Yinma Pin township Mongyua pale kanggo kongpui motor dinna stand mail number sompani oblik pangale paruk inkara nimin August ni sompani tlailam khan sipai motor injui kalchu ra po bom hanga bai anni thu Yinma Pin khomi ten an soi he thil theng chungchanga Yinma Pin khomi pakhat chuan council khobul chu mungyua kanggo kongpui kama oma bompuak ri voinga kan hria ti in asoya chu bompu anua mit ngeya mutu soidan chuan sipai motor injui convoy anilo kanggo pale lam atanga mungyua kholama lokir sipai motor pani jok ani antia Yinma Pin district general administrative office staff pakhat chuan azaw zong fit khat bial asan zong inchis vela cha concrete tlang pakhat chu wera vet kualin motor kong puilai atanga fit ni vela hla a leilai khuarin an phuma leilai khuar ho fit som velin ain hlata chu tianga kam bom khur sari zinga panga chu puaka khur pahni ami chu apuak lo apuak po sipai lamin an thian fai ngala ma se bom puakin sipai motor chu engte ualin ati chelo liam le thi po anom lo ti in VOM media athila Yinma Pin PDF te soidan chuan sipai motor pahni an baina a motor pahni bom fu in sipai somni chuang an thia sipai te hlau thong le angai na thelo chuan kholam hoin silai antong pong ka chiam thu an soi ve thung adi police le police in kana a police sergeant thi August ni som pakhat zan khan police le police in kara silaya in kana chuaka chuta chuan police sergeant pakhat athi thu hriat ani he thil thenna hi pantang khu ani in police pahni te chu an ruidun hle a anzu inna in hnial boy chu silaya minorin pakhat zokin aka pa amuna athi ngal thu khachungmi ten an soya he police in kap te hi pantang khu a post tharten nia athi ta jok chu nepiro atanga in son ni in kap tu jok police chu paungte khu atanga ron om tharani thu tol chungmi te chuan an soibok ani rengun tiri mingla bazar thara traffic police pakhat chebin voinga vi ni in athirin ania suepo kan lama po bompuak na sa Rangoon region Hlaing township tiri mingla bazar thara voin August ni som pathum chonhudar khatvel khan police lance corporal traffic police pakhat chu chema voinga vi ni in athi anrin thu tol chungmi ten hena tanga hriat ani mita mutu pakhat soidanin he thil thenna hi tiri mingla bazar thara ania lance corporal traffic police pakhat chemin voinga vel an vita athi nge aladam nge kan thelo aliam tele thisen chuak na sa wangin athi chu kan ring chonhudar khatle mini somli vel khan ani ti in asoya chuba ka mia okla pa township suepo kan veng somni na apo voin chonhu dar ni vel khan bom apona sathu tol chungmi ten rengun khetet media an sil ani Pinlebu township lal ina bom pani puak Second region Kolin district Pinlebu township namba kholom kholal chenna ina nimin jingdar khadrik ma deuh khan bom voi ni apu athu Pinlebu khomi ten an soi bom puak chu namba kholom lal administrator u maungthe ina ania
an in hnuai kot palbula thingdana a pakhata puaka anuwa po chulai vela tho bom chutla in apuak le ani ti in pin lebu tual chung mi pakhat chuan a soi chu bom puak chuan kholal in hnuaya fit sari filia thu khur asiama chulai hnai vaya chuan perek inches ni tele fire dragon thei tui thlum in zona bu ruakte mu ani namba khomi pakhat chuan bom puak chuan engma ti chalo ma se apuak ri chuan khopum pui angorin min ti thlabar hle ani ti in asoya zulai ni somthum tlai lampo khan pin lebu township khochung secretary le ruihlo lam do tu pol chairman ni bok u khin zowen chu khochung leido asiam lain tu ti hriat loten silain voili an kapa athingal ti pin lebu tol chung mi ten an soi ani Palo township kholal in le dalan in bom Palo township nan tang khu nimin ogas ni som pani zandar sompel khan nan tang kholal u angko u chen na in le dalan tiam hing hriat lar pakhat in chu bom ani thu tol chung mi ten an soi tol chung mi pakhat chuan bom puak chu voini hriat ania kholal in le khoton tira dalan ina ani in chu achia thi an om lo ti in asoya bom pu nuwa sipaile police lam khochunga lut ngalin an chuzui ngala Palo township chunga vaivakte an check uluk hle ti po hriat ani tun hnaya kholal le mi hek thin dalan pakhata wangin mipui lam man tok anom thina chuwa wang chuan mipui ral thom lam keng pol pakhatin an ron vo khan ani thei thu tual upa pakhat chuan asoi ani kolin huna dalan in silaya ka ron awangin maiche pakhat thi second region kolin township tapi yang kholom chawkwe khua tukin jingdar khadrik main sipaite report pechin tu tia hriatlar dalan chim om tak pakhat in chu ral thom keng pol pakhatin an kapa in chung om maicheno pang pakhat chu ka fu in athi thu hriat ani mithi chung ta jinga pakhat chuan ni zana thil thleng ania khochunga ral thom keng engpol nge ti hriat lo chu baikin anon luta ulbun silain utel luenlia in chu an kap waka ti chuan tukin jinglama utel luenlia fanu kumsomni mi chu athita ani ti in asoi VOM media in Kolin Township Police Station lam abiak po chuan police lam chuan changkoi kholama ni zan chuan in ka thu kan hria kan va chui chiang meka engma kan soi theilo ti in an changa Kolin Township chaklama om swebo michina kong puibula khothen khata dalan le venglal kholal te nena innim nai te chu tun thla atanga tha to kan om nual to a tun hnai ni som chungin tumli vel chu in thana athleng to bok ni in tol chung mi ten an soi ani pau khua NLD MP Domin Sanman ani Mogwe region Pakhauku district Pau township regional constituency number 2 parliament member Thantlin Domin Sanchu okas ni som pakhat zan khan Pago region Nantali khua tol chung police ten an man ti hriat ani Domin Sani heleina hnai pakhat chuan soidon chuan manmin Sanchu Nantaling khua au naw nu ina oma anu chu Pau township tamaro khua borala an chung ten an unawin an vasiat tira an kaulain police lamin konglaka an lo mana an unaw chu anhuwa chu in chung kopa berzok an mana pakhau ku zel lama an thon liam ngalani ti in asoi pimin sani hi Mogwe region IO CRMH member sompanga jinga telvea sipailamin section zanga panga e mangin thu boy an siam saka man thaina arrest warrant po an lo chhuwa to a pimin sani hi physics subject degree la le zirtir tu pension to ni in kumsang ni le sompanga le sangni somni in thana NLD party tikatin tumni mipuin an lo thangting to ani military council sipaiten kong ni in an baina military council corporal pakhat le police pani ten CDM lutin drone an ka thlak sak chin state mindat CDF te baiturin military council sipaiten kong ni in voin ogas ni som pathum khan an baina military council sipai corporal pakhat le police pani ten CDM an lut ti hriat ani military council sipaiten mindat chu kong ni in an baina tunari chuan kan langai changmek chuan voin khan military council sipai corporal pakhat le police pani te kan lama CDM an ron luta tun anga CDM lut te hi mindat CDF te chuan lom takin kan lo welcome reng ani ti in mindat people defense force jinga mi pakhat chuan khetet media asila okas ni som pakhat zan po khan Chinland defense force te en thatu drone ka thlak ani thu than tlang CDF te hena tanga hriat ani tahan kalimyo le achevel lo ngai thla ila nimin okas ni som pani sang ni le som ni pakhat khan kalimyo huam chunga
COVID-19 awanga thimi pali July ni khatatanga okas ni som pani thleng kalemio chunga COVID-19 awanga thizat mi zasari le pakhat anni tukin okas ni som pathum sang ni le somni pakhat hian tahan bazar chung dor sen khat an hong nuala tahan sevel dor kai an thanem zual phaikok dor le second hand dor alun tana namdoi dor tina nasokna biojasic leitur omlo antam friend tel lian cheng zanga purun warte chi khe sa no khat zanga tengterera no khat zanga lume man cheng sang khat secret v abursen bur khat cheng zasari ani thu riat ani tahar bazar atanga chu thak samyo kong pui siam thatpo zu zo ani towa lir thai kal an la phal lawa kar le vela zo thai abai sei thu riat ani tahan le ase vel biak in then khata bible day okas ninga urlok nan thom nei vak lawa bible chiar anam nuala zinga tanga chiar te po anom ne riat ani kalemiowa hotel sang sang an la khar tluang zela kalemio kong pui thuam jangson atanga kong pui chho sanmio thleng lir thai vei wak an thanem lea tahan ni chia tai le man store in kar kong pui laya baral le thingkil khom kham alom nual ti riat ani tahan le ache vel khosang sang chen na in le thlam then khata sipaiten zon nei angin an kal thut thuta boina lian tham om thu ero riat alani lo kale le chin state in rina bula in kana thlenga sipai pathum thi kalemio le chin state in rina bula military council sipai tele pdf kale polte nimin khan anin kapa sipai lama pathum thi in kale pdf lama pakhat ngai tu om lovin ahliam ti riat ani kalemio chimlam na chang kho chunga military council sipai te lutin kho chung an dapa chuti lain pangmun khuwa inkul military council sipai te chu nimin chonhulam khan pangmun kho chimlam atanga chang khuwa na changlama anon suan chu pdf kale ral thomkeng polin chonhu dar ni le chan ve vel atanga dangche pin an kapa zandariat vel theng anin kapti pdf kale chu an thu chu asiama chu in kana chuan pdf kale polin atembera military council sipaite pathum chu an kapluma sipailamin laipui manga anon chanlet na satawangin pdf kale lama po sipai pakhat chu silaimu in hliamin ngai tu om ani lo thu riat ani military council sipaite chu na chang khu a an la in kul renga in kana achole thaya wangin kale kanggo inkar motor kalte chu glass da thla a kal tur le tol chungmi te po in mani sahimna tur ngai tu areng chunga khosa turin pdf kale chuan hriatirna chu abok ani military council sipain falam townshipa civil mi pakhatlu silayan ka dan kim chang lo ngai thla ila chin state falam township pamun chang khuwa na chang webula kong om fapathum nei pu joshua chu august ni som pani khan sipain manin atukhuma an kapa athingal ti riat ani hemithil thanga tol chung mi pakhat chuan anupuinen anin ti thiam lo wangin zuin turin changkhu alama akala pdf lam commando kor ahak thina wangin military council sipai ho chu pdf lam emoti in anwapan hnaya anlo manta ani chulai mun vela om khochung mi pakhat chuan alo muveka sipai ho ven hruya phuaran tum chuan atala an boy deuh lei mana ma se voi khat an khonga kaplum tura thupek dilani lain pakhatin anung lama tangin atukhuma kapa silai mu chu aka achuakin akut afu boka joshua hian fa pathum anaya ano pangber chu thathum milek alani zan thim thlenga in kana chuwa wangin arwang chu atuk jinglama chau an hloma jingdar somvela arwang chu khochung mi tele upaten an vuilia mani joshua an thana mun chu changkhu khopel kale kanggo kongpuya pamun leipel loka ani ti in asoi august ni som pani nimin na chang in kana chuan pdf lama pakhat hliam le thian om thu riat ania sipai lama pathum an thi thu pdf kale lamin thu chu an siam ani voin lama chuan in kana la thleng lova boruak are hle ti riat ani rfa in a soidan chuan kalemio in kana a military council sipai lama mi panga an thia military council sipai ten laipuya khochung an ka wangin heng khothen oma om mi pui sanga chuangte chu mun himlama antlan chia ti in asoi ani Indo Myanmar ramri konga leichia mipui in siam Sakai region kalimio le tamu khuwa in kalpona Indo Myanmar ramri sumdon na kongpuya motor zo har sanna leichia te chu mipui lamin asiam thatna an thokti auntopi khomiten an soi tol chung mi pakhat chuan leichuat pople chia te chu arei to hlea damlo phur motor kalnan po harsa a asiam thaturan ombok silo khochung mi ten sum tho khomin kan siam taringot mayani ti in asoya
covid sileng kara damlo tele damlo phur motor te ol sam takan kal theinan autopia om pui thiam tele khochung mi te chuan sum tho khomin sakhanji nan han noi khwale autopi kho inkar konga le chia pathum an siam that thu riat ani chung leido pathum khomi ten mani sum senga an siam that chu Indo Myanmar border trade kong ani mai baka Asia kong pui ni in Myanmar ram marlama in sum don na kong pui ber ani boka he Indo Myanmar border trade kale tamu kong pui hi kum sangkha zakwa pathum khan colony sarkar in alai tlanga kum sangkha zakwa somkwa pasari Indo Myanmar friendship project noya India lamin sumle tha tho in asiam thavek boka heng leido te hi atlang puin thir lei ani deuh veka motorin azo zonga ribeng cheng takle siam that ngai deuh reng ania military council sipaite thunei na lak du lo le tamulama sipai da bel zungzung thailo tura ruamana mi pui lam ral thom keng pol chuan leido then khat chu mandeu khan an hal chevek bok ti siat ani cheng sanga le singkhan no ti thi ani don lo thu central bank in thu chua siam tun nai soiri red bank te ti topa cheng sanga le singkhan no ti thi ani don thu chu thudik lo ani thu military council nuaya central bank thunei tu te chuan voin hian thu chu an siama he thu thedar ani nu hian bank atanga paisa la chu an tamzual thu riat ania central bank chuan paisa kaldan system controller bank te po in kai hruaina dan anga an kalzel thu asoi thunga paisa chungchang le bank kalphunga hlothonna neilawa rin ngamna neya mangtur le banka na thoktu te po an na regular taka thoktura kai hruaina pek an ni to thu military council nuaya om central bank chuan thu chu asia mani zeb neilovin su chi thu buai puang zeldon do ang san su chi thu buai chungchanga ukil zinga pakhat hena sipaiten media mi te zona hi changlo turin an nge na salhea dan pa ngai anga thu puan zarzel an tum thu do ang san su chi ukil u khimang zo chuan vo in khan rfa ashil hemi chungchanga hian nepi do khopuya chengmek do ang san su chi te ukil panga u khimang zo do mimi so u te mangmang le rengona kho samek u chi wina le do sam malangwin te antela rengona chengmek do sam malangwin hi a chenna township administrative officer hruaya ramchung le pon chungchanga media ten interview lo turin le ramchung mi tenen engpola ma a innam hnoi lo tur thu rin omna thu assign to ti in ukil u khin ang chuan asoi ukil dangmi pali ta chu tiangan om lo thu asoi bok do ang san su chi thula hian kei chuan ka zota kota anin lan chungchanga po kapos zel boka thu dang ero ka tilem lo ama kha chuan kota anin lan zo apiang hian nepi ro ukil u khimang zo ina ramchung le pon media mi tenen interview nei thinin social media lama po ponzar ani thina he boruwa ka hian military council ten khap lo ma se military security ten media mi te enthak le anvil ven thin ani thu nepi ro base media then khat ten an soi nepi ro khopuya hian covid-19 a hlurta ka wangin military council ten do ang san su chi kota inlan na mun jambu tiri township le ukil u khimang zo omna pimana townshipa stay at home an pona wangin hunbi tiama intlopo thei chau ani chu wang chuan kotlan zo a ukil u khimang zo te ina media mi te inmu khom a thei to lo thu media mi pakhat chuan asoi hem in kara hian military council ten covid-19 chhon lamin do ang san su chi kota inlan hun sona wang le pakhat le pakhat in po thon thailo na hi thakhat lai ani to thu riat ani hemikara hian state councillor do ang san su chi omtona jambu tiri township zeya tiri wat mianan bongta kong huan number somthum pathum ea su chi thilpoi mo te chu tun august thlatir khan sipaiten anson sakvek ti thom oma khoi hmuna nge an da ti po riat ani lo me ni somni pali khan state councillor do ang san su chi hi kota inlan tura chuama sakber ni in kar khan nu a atira omna huan number somthum pathum e a chen pui tenen sipaiten an da tuna hian do ang san su chi le a chen pui mi pariat tele a uidua tai chi to tenen an ko same gani february ni khatuk military council ten do ang san su chi omna huan number somthum pathum e an lu chil khan su chi le midang an man nuala do ang san su chi bodyguard get veng tu le su chi pindan poimo a in biak na khol jambar te an mu awangin transport le import section pariat le communication section somruk pasari manga thu boy or tir ani
July di song pani khan do Aung San Suu Kyi kota inlan tum khan Nepido headquarter satanga sipeilam mi le sa ten February ni khata Suu Kyi chen na inan dap khan warrant tel lawa an dap thu kota an soi chuak to a February ni khata tanga military council ten do Aung San Suu Kyi mana an khung na hi ni zale somkwa pathum ani to a sipai ten sarkar na an lak nu hian do Aung San Suu Kyi hi kumrei taklung in tantir theina Myanmar case thuruk section pathum 1C hlemhle dona section somnga panga tiamin thuboi pakwa zet an ortira military council ten case manga action an lak tak tak chuan kumsamli chuang zet zel bang azut thei ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye